And that's what everybody always asks me, on what drugs are you? Yeah. Potrebno će biti prijevremeno rođenje ili neću preživjet. Bože! Odstranit ću ga! Usliši me, pošalji mi doktora da bude lakše! Jeste li iznenađeni reakcijom publike? Ne. The audience can go completely out of there. It's in 7 years like this. The show is doing that, and I think it's a sort of hit. If you keep on working it, you keep on getting it back from the audience. Bože! O, Isuse, imam trudove. Bože, dobiti moram epiduralnu! So it's about the two best friends in the world that are playing together with some 3-4 clothes and a piece of fruit they find in the kitchen. You can do it with what you find in the house, this show. And they just, with their own imagination, they invent a story that the other one always believes what the one is saying. One says, I'm God, the other one says, wow, God. So she's actually, it's about a difficult delivery of the new messiahs. Zašto govori o srpski kad si ti Slovenka? Pa, jer srpski razumijem dobro, ali ne govorim dobro, a slovenski govorim dobro, ali ne razumijem dobro. Igrale u jednom selu koji se zove Ruše. Je bilo je 6 ljudi, tako da, mislim, to je verovatno neprijatna situacija. A od toga 2 djeteta? A od toga su bile 2 djevojčice, 10 do 12 godina prosek. I onda, u stvari, one su bile u prvom redu i one su, u stvari, najpozornije gledale i pratile, tako da smo nekako cijelu tu predstavu na njih. Jer ovi ostali su onako kašljali, bilo im je muka i to sve. A ove 2 curke su baš... Ali ako je nekoj manjoj sredini, u nekom selu ili ne znam kaj, onda ljudi ne znaju kako da to gledaju. I onda se pitaju da li je to okej što oni gledaju ili to nije okej, ili da se oni smiju ili da se ne smiju ili da to neko od njih zajebava ili ne zajebava. Mi onda kažemo uvijek kad se nađemo u takvoj situaciji, danas ćemo biti prasice. With this element to make it so raw. I'm not taking drugs, and I think drugs is the death of imagination. I think you should never ever get involved in taking war byproducts through your nose or through your veins. It's a waste of money and time. You will not get one idea of it, and the proof is me, because I didn't take it and I have plenty of ideas.